Mwiriwe mwese inshuti mudukurikiye tubahaye ikaze kwiteganya gihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire kuri iyi tariki ya 26 Ukwakira 2022 twagize ikirere cyaranzwe n'izuba ryari ryiganje cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi, ariko nanone twabonye imvura nke mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane amajyaruguru y'intara y'Iburasirazuba, mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba n'agace gato k'intara y'Amajyepfo. Ejo rero ku itariki ya 27 twateganya n'ubundi yuko ikirere cy'u Rwanda kizaba kirimo izuba ryinshi, ariko nanone tukaba duteganya yuko tuzabona imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Naho mu gitondo nta mvura ihateganijwe mu ntara y'Amajyepfo. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi giteganijweho ni °C14 ndetse kikazaboneka henshi muri iyi ntara. Mu ntara y'Iburengerazuba naho mu turere twaho twose nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mu gitondo. °C10 nicyo gipimo cy'ubushyuhe kiteganijwe kiri hasi mu ntara y'Iburengerazuba. Reka twerekeze mu majyaruguru turebe naho uko ikirere giteganijwe ku itariki ya 27. Ku masaha ya mu gitondo mu ntara y'Amajyaruguru naho nta mvura ihateganijwe. Hateganijwe ko °C12 aricyo gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi giteganijwe muri iyi ntara ku masaha ya mu gitondo. Mu Burasirazuba ho byifashe gute? Naho ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganijwe mu turere twaho twose. °C16 nicyo gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi muri iyi ntara. Umujyi wa Kigali nawo nuko nta mvura duteganyamo ku masaha ya mu gitondo. Reka turebe igipimo cy'ubushyuhe cyawo giteganijwe. Hateganijwe °C17 mu mujyi wa Kigali. Ku gicamunsi nk'uko twabibabwiye turateganya imvura mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo. Hateganijwemo imvura, ariko iyi mvura nubwo iteganijwe ntago teganya ko izagera mu mirenge yose, gusa mu turere twose izagenda ibonekamo. Ni nako biteganijwe mu ntara y'Iburengerazuba. Iburengerazuba rero igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi kiri hejuru ni °C28. Mu ntara y'Amajyaruguru naho imvura irateganijwe ejo ku masaha yo ku gicamunsi na °C26 nk'igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru muri iyo ntara ku gicamunsi. Mu Burasirazuba naho hateganijwe imvura mu turere twaho, ndetse °C30 nicyo gipimo cy'ubushyuhe cyateganijwe. Umujyi wa Kigali uteganijwe kuzashyuha ukazajya kuri °C31, kandi turateganya yuko naho bazabona imvura. Reka rero turebe mu minsi iri imbere uko ikirere giteganijwe. Turakomeza kugira ubuhere bw'umwuka bukomeza kugenda bwiyongera ugereranyije n'iminsi tuvuyemo. Akaba ariyo mpamvu uteganya ko guhera ejo ku itariki ya 27 kugeza ku itariki ya 31 tuzagenda tubona imvura, nubwo tuteganya yuko iri hagati y'iyo minsi tutavuze yuko izaboneka buri munsi. Izuba rero naryo riteganijwe ko ejo rizarasa saa 11:36 za mu gitondo rikarenga saa 11:53 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira iteganyagihe, tubararikiye ryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.